Narkıdan birinci atı örgün geliyor o şehirde olup. Mına, bugün 600'gö çukul adam oturasılar. Bunun da gün jakşı da, tınşılık bolğanı jakşı da. Bunu 600 adam bu şu o yerde plaşatda Leylin nestegin aylanıp kolaşıp yürgen özü jakşı bu, je. 300'den alıp koyup silajatım dep koyup oturgan jakşı bu. Şunun için tınşılık gerek eken. Biz jön ele şu bizni sayasatçılardın jertvası bolar ekenmiz. Oşolardın kurbandığı bolar ekenmiz. Muna Aksu'da kança bala öldü. Aprel'de kança bala öldü. Minegi deputatların bir tuğan ölbeyt, toğa kıldım. Minegi ministrin akası ölbeyt, minegi ministrin göt. Yeminle karapayım eldi görüş gerek eken de yerde. Anam alar var alıp, vaktılı hükmet var, oturup kaç gerek eken. Vaktılı hükmet mes, alar baktılı hükmet de katalardı. Eşelesine var oşunca adam ölüp vardı dağı, birden kiraslar minip oturup kaldı. Anam daha geçe betin tam da uyalmay çıkıp alıp, men kızılın uram dep turat ya karak dedi geldi. Gördünüz mü? 10 gramlık stakan var odasında. Şunun için toqçuluk bolsun dep dileyle, molçuluk bolsun dep dileyle. Karısı vardın, ırısı var de, şul karlarımız, atalarımız, apalarımız toyubuzdun, törübüzdün görkü olmuşlar. Şu jalpaca şul konsertke gelgen har bir musulman pendesinin Allah dep attağının kadamından gülbüsün deyle. Toylarımızlar, jakşılığınızlar bolsun. Oşo jakşılığınızlarda tegeden tik durup hizmet kılgandı. Allah Taala bizge nasip etsin deyle. Daha bir jolu hoş geldinizler. Tamaşanızdan hoş geldinizler. Жаңыл Құдайбергенова. Başаламан, başı var, ayağı жоқ бол öyle. Жанагы тупойду чакырчы. Жүрөт го жанагы. Министрдин жээнimин деп. Ошону ким жумуш калган өнөн? Ошо чакыр. Азыр ошо. Макул. Кезден. Азыр адамдар эмне болуп баратабыз? Өзүм коркчу болдум. Кимдер менен иштеп атамай, адамдын өмүрү менен эч коркушпайт экен да. Андан дагы уверен, мен билемин, мен врачмын деп сүйлөгөндө жаныман түгүлдүм ай. Бетинин калыңдыгын көрсөңөр, анан нагылыгын көрсөңөр, ушунчалык африс адамды мен көргөн эмесмин. Саламатсыз, чакырдыңызбы? Чакырдым. Сен бул жерге келип иштегениңе канча болду өзү? Каерге, бергеби? 7-8 ай болуп калды, эмне болду? Айлык келдиби? Мурда эмне жумуш кылчу элең өзү? Мурда эмне кызмат кылчу элең? Айылдабы врач болчумун. Врач белең? Ооба. Айылда 15-20 жыл врач болуп иштедим. Чүт эле главврач болоюн деп анан болбой калгам. Дагы главврач да болоюн деп болбой калдым эле? Ооба, жөн эле бу тайкен министр болуп калып анан мен биякта иштеп турганда шаарга жумушка келип ал дегенинен эле келип калдым, болбосо главврач болот. Мен сага кече айттым, делайте снимок малого таза деп, макулбу? Ооба, өзүңүз айттыңыз, эстесеңиз өзүңүз айттыңыз. Сен эмне кылдың? Не кылдым? Сен эмнеге барып алып санитарканын колунда тазикти сүрөткө тартып жүрөсүң? Ой, өзүңүз айттыңыз го, снимать малого таза дедиңиз, туурабы? Тупой, сен өзү малый... Эмне? Малый таза эмне экенин түшүнөсүңбү? Кантип түшүнбөйм, доктур болуп жүрүп ойлоном. Жанагы кайчы-пайчы салган тарелканы айтып атасызбы? Акбак, артурчу мындай. Адамдын дене мүчөсүндөгү могул жерди малый таз дейт, эгер билсең. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 094 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Ошентип эле анан кыргызчалар түшүндүрүп койбойсуз беле? Бизде айылда орусча сүйлөбөйт. Таз деп бизде лысый кишини айтат. Жөн эле жашынакай эле кыргызча эле көчүгүн тарт десең тартам да. 4-палатада карган киши жатат.
Ага 70 жаштагы карган кемпир келсе, аны эмнеге кууп чыгасың я? Пациентке ошондой мамиле кыл деп сага ким айтты? Ал чал өзү айтты мага, өзү арстанды. Эмне деп арстанды? Aylanayım balam, жаш кезимдеги жабышкан бала жанымды ачытып бүттү деп айтты. Адамдын жанын аялдан башка ким ачытмак эле? Чыксам кемпири турган экен, дагы ачытканы келген экен деп, бар кет деп кетирип жүрдүм. Алдыга ак халатты кантип уялбай кийип жүрөсүң я? Между прочим, уялганыман араң кийип жүрөм. Мына уялганыман. Мунун да женский экен, мына топчусу биягында. 7-8 ай болду келгениме, бир нормальный халат берип койбойсуңар. Мен сага айтпадым, биринчи палатага барып свеча кой деп. Ооба, бардым. Анан? Бардым, айланайын Кудай. Бардым. Свечаны көтөрүп алып, ошол биринчи палатага бардым. Барсам, действительно свет жок экен. Өстөрү свеча коюп отуруптур. Булардыкы бар экен дедим да кетип калдым кайра. Ошо палатада жаткан больнойлордон сурасаң, бардым, көрдү мени. Акмак, мен сага больнойдун өзүнө свеча кой дедим, өзүнө. Ошентип айтпайт белең. Ошого ушунча ушум эле керек. Азыр деле коюп койман. Свечаны коюп туруп анан жандырып коеюнбу күн? Мен сени кече каяка жибердим эле? Кече мен сени роддомго барып жардам берип койгула. Бирөө толготуп келиптир дедим, туурабы? Мен сага адамча сурандым. Мен да адамча бардым. Заведующий өзү айтып аткан экен. Барып коеюн деп уялганман араң бардым. То бизде аял төрөп атканда эркек кишини үстүнө киргизбейт. Сиздин тилиңизди алып барып уялып араң турдум мындай кылып. Сен эмне үчүн барып алып телефонуңан «Окей, Google, аялды кантип төрөтөт» дейсиң, я? Анан кимден сурайын, я? Google'dan başka kim çınını aytat hazır. Hazır çın süylögen, açık süylögen hiç kim yok. Aksakalın da aytpayt açıkın, göksakalın da aytpayt. Bilse dağı naborotlan aytat gelip. Hazır Google'dan başka hiç kim kişengenge bolbayt. Bilesin be, al gelin senden korkkondan üçtü tuğup jiberttir, üçtü. Uzi'de bir dili görsetken akmak. Sami kılavundan menden törögen yok da durav. Ne oldu? Suyun çakçasını alat. Aşka toygun var, başka toygun yok. Ekinci palatada jana orus sokur çaldım, ne kıldın ya? Ne kılıp mı? Oşa ne kıldın da batam? Aylanayım. Bunca ne nakalsın ya? Hapşa kırgız ölgön turbay bu şu. Birinin kılganın biri jaktırvay ile biri canım çukulap durat turbay bu. Al orusçanın özü çakırdı jana göz görmegen sokur bu. Çakırdı, barsam ayttı. Balam beni Svetke alıp çık dedi. Ben cetelep alıp çıktım. Bizde ek yerde Svet güyüp atadı. Koridorda anan Leslisa'da. Ayttım, kaysıl Svetke desem öz ayttı. Natot Svet dedi. Cetelep kırışağa çıkarıp koydum. Ne, sekirip ettirme. Akmak, gözü görmegenden de kulap ketet de kulap. Atayla bile sekirdi boş gerek öyle. Az olsa etaştan sekirgendi moğda kılıva çıkmayayım bari. 5. palatadağı жылаңач kaçıp kettir uktun mu? Soğumaz mı nege? Emnege? Senden korkkondan da janalgıçtay bolup ele jandarında tursan. Kaçan kaçıp kettin? Al paraliç emes böyle. Oşonu aytıp atpayım mı oşonu? Paraliç neme senden korkkondan kaçıp ketip atpayım mı? Ayıkkan turbayım bende. Tuğanları bir demet çıtap gitti. Kardiyologiyada orus kempirdi kim öldürdü? Antı atma. Benim kişi Türküs kılvat aspa. Antı atma. Allah vergen candı, Allah öz aladı. Karaçı, spokojno aytın. Al kempir, orus kempir be. Al özele öldü beçere. Özülem ne görüp kalat? Pırçinası yok. Aylan ayın kuday, barsam kıynalıp atıptır özü. Özü sıradı, balam, menin yaşoğuma kança kaldı dedi. Men ayttım, 1-2 saat dedim. 2 saatka jetpeyle sırazele öldü. Anan? Anam ne kılmak edem anan, ölgen kişine. Taşkaga salып alıp o morgka apardım. Bilesiz de bizde morgda da orun yok da gelip. Türtüp alıp barıp turup anaki morgdun ortasına varganda bir aktı göstek etken koridor var go. O şerge apardım dağı, bunu onda oturuştuk koyup durup, kempirde jaşına kayılıp oturuşup koydum. Emnege oturguzasın ölgen kişini ya? Anan jerge çıtap koyun bu, yaylanayın buday. Ağa tuğanı gelse cep koymayın bu hızı çoğalıp. Bunu bile jerge çıtap koydum artık.
Oturguştum dagы мындай кылып. Oturguşup turup, koluna mындай bıçaktı karmatıp koydum. Ay bıçaktı niye karmattın bıçaktı? Tuğanları aytkan da, ertemden erterak çıkarıp berip koygula dep akçaсын berip ketken. Bizde öylüktü de satıp alattı. Anan sütmet ekspert gelip ertemden temsile bıçağını izlep jüre örbeseyin adatınça dep kempirde oturguzup bıçaktı mınдай kılıp karmatıp koydum. Akmak anan? Anan ertemden erte uborsuza geliptir. Gelip anan pol juvatabı, deyip juvata sistem olup büre oturat. Mınday kılıp juvup gelip otursa but durat istik içine. Götür butunu deyip. Dese tüy götürmedi. Götürmez şimdi de mınday karasa erestesi tüy gelip bitti oturup bıçakla. Bir bakırdı deyip o zaman içeretten çıpır. Akmak. Anan? Akmak. Anan kar olçu geliptir. Erestesi kar olçu geliptir. Gelse morgtun içi açık. Cıncır. Ne böyle olup gitti, midi parası kalk kras burçta, uborsuza jatat, orsu kempir mınday kılıp turat. Şu saygan atkan eken de oyloğun bak. Çür kapar bile bakırıp kucaktap çıkılgan eken bıçak mını yerine gitti. Ay karaolçunu kim saydı kim Oy saydı? karolçunu hiç kim saygan yok. Çür kapar orsu kempirdi kucaktap çıkılganda bıçak girip ketip atpayбы. Oşon için kan jayılıp jatpayбы. Kempirin özüne girgende ança kan akpayt ele de. Ölgön kişiden kan akmak bile. Anan? Anan niye oldu? Es alıp alıp aytayın çıkışını. Anan sütmet ekspert geliptir. Gelse morg açık. Çıran açıda jatat, giyim çelide jatat. Mintip barıp karaseli karolçu jatat, uborsuza jatat. Bir bakırdı deyip, özelen burada jüre olup жүрген деп atacak mı? Akmak. Ha glavraştı kim çakırdı glavraştı? Glavraş desmi çakırgan yok. Glavraş beçara özü oşa tekşerip gelip kalgan ko deyip. Glavraç özü kim ekenini bilesin biz? Bilen misin glavraş mı? Oşa bizdin glavraç menin güyöm bolbatpay bu menin güyöm. Soğumu? Ha cana bizdin glavraş sistin güyöңüz mü? Bilbep nazırı kuvatam. Artık hayırlı olsun. Oğuzga taş. Al terüle. Ya. Jindikana kalıp ketti. Oşo skor alıp ketti de aytıştı da. Жақсы болған турбайбы? Саған неге жақсы болады? Маған неге жақсы болмайды, саға жақсы болады. Маған неге жақсы болады? Күйөөсү өлүп калган дегенден көрө жиндиканада жатат деген жақсы. Акмак. Шунчалык эме. Сен өзү ант бердиң беле я? Кимге? Мен ант бермек түгүл, вообще эчкимге обещать этип көргөн киши эмесмин мен. Сен ант бергенде мени баягы 2013-жылкы тополоңдо Атабейитте ант бергендерге окшоштуруп атасың. Алардын арасында мен жок болчумун. Алар башкалар алар. Алардын жарымысы качып жүрөт, жарымысы түрмөгө кирди. Кудай буйруса жакында жарымысы да кирет деп атышат. Сен ушунчалык тупойсуң, бу же афристсиңби же наглыйсыңбы билбейм. Мен сага айтып жатам, Гиппократтын антын бердиң беле, Гиппократтын. Мен Гиппократыңы да билбейм, демократыңы да билбейм мен тан. Мен вообще саясат боюнча түшүнүгүм жок мен. Акмак, сен билесиңби? 6 кишинин убалына калып атасың, 6 кишинин. 6 кишинин. 6 кишинин убалы уктатпайт сени. 6 киши 86 киши эмес да. 86 kişinin ölümüne sebepkar болгон афристер деле жүрөт азыр жадырап жайнап эле. Ошо афристерди ошо 86 кишинин арбагы бир күн аларды урат. Урбайт. Урса эмгиче урбайт беле я. Урса ошолор ошончо байыйбы я. Урбайт. Алардыкы эмес самолет менен келип сүскөндөрдүкү урбай ататанан. Жөн ары бери чуркап жүргөндөрдү урмак беле. Урбайт ал арба урат деген калп экен ал. Арба урат дегенден көрө свет менен ойнобо тез урат деп айтсаң чындыкка жакыныраак. Сен мындай адамсың өзү. Мындай концов бирдеме ойлоносуңбу мындай?
Мындай бирдемени ойлонуп атасың ба мында? Адам катары Ойлонуп атам, мен деле адаммын, мен деле жөнө турган жокмун. Ойлонуп атам мен дагы. Эмнени ойлонуп атасың? Айтчы. Ойлонуп атам, айтып атпайсызбы? Күйөөм ооруп атат деп атасыз. Мен де ойлонуп атам. Өзү главврач болсо, кадыр барктуу киши болсо, уй сойгонубуз уят го дейм, жылкы эле соебуз го. Ты достал уже, ненормальный уже. Abdulda Imanqulov, Жаңыл Құдайбергенов қолшалармен. Abdulda Imanqulov Республикасының еңбек сіңірген артисті құттықтап қойсаңыздар оларда қайырысты. Abdulda еңбек сіңірген нам алғаннан бері елдер сүйеніп атыр, жақсы болып тұр нам алып қалды деп. Сіздер сүйенгеніңіздер мен қорқып атам үшін нам алғандан бері. Себебі біздің чоңдар өлейін дегенде же өлгендейін берчелен намды. Ушул нам алғандан бері күнде түні 2 мал кіріп тыңшап шығам, дәмәліп атамы же тоқтап қалды да осы жерде. Шундай ағайлар осы менен. Шундай ағайлар менен сахналаш болып қалғаныңызға шүгір кичинем де көрчелем бұларды. Дағана жүрішеді. Бұлар мені кәмлағым, теңеле кәмлағым нашым бері ода тұжа бұйыл. Ömürler uzun basın. Tamaşalaş bulası yapam. Tamaşa var. Bunlar o. Bunlar da 4 kampedin başını yemeğe gitmek bunlar. Çocuklar.